tenían partida que es 35, pero ahora ya ahí tenía club campeón. Loron dia gua malu kare nang kanal YouTube live streaming television Timor Poso mo follow how no vai magno ebe madadang ne yona Estadium municipal Café Ermera no ati formita po cer kata dadang ne itani primeiro ministro ho membro nono governo constitucional ne be mag dadang ne concentro to na ya Estadium ho di Halao Abertura ba itania Rasa rotativa membuat kerelasan anak mau batina rihun dua Nono resinima. Taman ita buat cerita atene klian yutan informasi claro mai teba kompanyamu. Aku yang konsidor tadi sebelum mulai ini forum atau apa? Dia tahu resmi itu waktu dia konferensia. Oh, disculpa ini aku anak disculpa kalau abulan resmi itu mereka atau bila aku ambil kita ya wing musik dulu kampiang atau pegat profil aku. Abang ini hormati yang kemas patrocinador principal usi diri Universidad ya. Ini akan sedikit dengan itu kan mungkin Universidad ya principal patrocinador itu ini bulan kami paham terima orang angkat jujur musiko visual maksud atau ofrece aniversario bulan bulan Juni primer lugar aniversario primer lugar o montante usi patrocinador ini universidad ofrece 10,000 vaya club de campeón debe saya campeón principal era campeón sesión campeón Viene sponsor conservador al tiempo de regalo aunque sigue detalle por más conmigo estamos sumiendo el sensitivo si la barra que veían hoy a hoy nada un sai a venir o si lo sensitivo o si no se le diría por mi conmigo main time maka silakan ini ada dia awal kami kumbira dulu musik kampiang dari Doritawa Italia Trofeo Rotativa awal juga tujuan kita memang ini kita nanti kita akan tahu
Tim como vamos a ir la ley Maluk sila na magkakaroon nito kumpanya basa Rotativa membuat Kerala sana makiki data husi kanya primeiro ministro membuat Kerala sana.
dia sebenarnya entrega hasil Taca Rotativa Ermera. Uso usuario cerrado, hemos patrocinador principal, hemos patrocinador segundo, y agradecemos a los participantes de aplicasi Governu se participe atas nama di 2020 hemos Ako semua agresi namin si sino sekundarya hidup bersama sana Ermera dinawala pa Dia kemalu cerita nama maka ita kompanya datang klubu Hamutuk tululu resin 5 maka mai partisipa ia Copa membuat Kerala sanana gus mau batina rihun ruano lo resin 5 batina ndane kita tene semaga sai vencedor ia itu samane kita kompanya na pati etapa por etapa tuir jogo ne bema Tengo a mi respeto uso kali dia. Representante yang kita rasa sebelum di Malaysia ini bisa lebih pastikan Noi na acompañamos usia trambeng Biola ongkos tempo itu kan tempo itu kan tempo di tinggal 4 horas. Mau kalau bisa. Nuamente informamos beta bolsa kata Taca Rotativa abonana tina rihun ruar no resitima nebe Halao Abertura baina tampa primeiro dane se equipa masih asur marum bukan essa a equipa peniteli no relai dalia FC kamane ita bolsa kita luar atu acompanha na fata ia minha live streaming televisão Timor. Tidak lihat kami atau informasi itu bahwa kata ada kita participação máximo se a parte Nono Governu constitucional nessa ministro de esporte a Abertura a parte
Bem, obrigado desculpa agora professor agora continuamos fazendo sambitan. Desculpa kami usul mereka kerjasama ini yang sedang ya jadi sport yang modern sebenarnya khusus kita tambah sangat tipu. Kita dia kelihatan sudah uji melewat tanggal sembilan puluh kelihatan sudah ikut ya di final alianta alia paling maksimal ini sudah paling dari siang awal itu Ermera sedang tambah kami abo di waktu Ermera santo dari siang mai kita untuk mulai kerja ya dansa 10 menit kita dansa unidade kita juga dia langsung unidade oke dengan sekali ini apa ini mau disasi nomor harus berapa yang aniversari Hoy danza untuk timur ya unidade besar dua unidade unidade musim kita mengisahkan soal kita kita semua. Jadi danza aku baik aku juga dari final di terjun. Unidade ke final. Jadi kali lori ternyata ali orang Malay macam aku baik terlalu obrigado. Obrigado. Dia malu sira na maka adepto sira usikara grupo na maka companhia de Reita Maia Estadium Municipal Café Ermera. Kami dito po sila tatene kren ta isa jogo na Halao ko ba companhia na pati. Ha? Oh, iti di mo man.
Boca. Dia malu karena insero do karika masih nabe minta bocor hari lamos misi dulu tambah ya nih jarinya nabe makaras kate Mai kapasannya ang galing sa pambayad na awan sila si mga tutul na daya. Dalay na tanah tupuatan na ba ito utuk katak dia lokrai kinanay kasi asisti Hamutuk jogo Taca Abertura Cup, deve realiza aí no Estadium de Ermera, Batina 2025.
Dia dari datang kami tu informe itu buat cerita kata tasa rotativa nana kapa kini ni dani ya Abertura ni ya klubu rumah maksiasto rumah dulu kemakan usi klubu relay lali FC si hasu ekipa usi peniteli taman itu buat cerita tentang kalian itu informasi yang mai taba kompannya Hamutuk Lale, disculpa. Sama-sama kita langsung kita laut itu kan. Baik ini ekip kedua sekarang 5 sama ya kampo. Atau boleh halu itu ni Abertura jogo abonana kap. Kami kami convida jogador Sirang. Kami bolo jogador Sirang atau boleh pela parte ya campular. Mai tutu kelas 5. Kami convida jogador ekip kedua dengan Nono. Saya Timor Poso, saya hotu HSM News. Mana kabung nak buat? Lale ya. Masuk bermain. Pentel. Hah? Saya tarik lo. Mai tabas 5. Ba ekip kedua na basi aku du jogo ya lo kragi na. Tabas 5 dali datang. Por respeito a me convida a Bonana, ministro, representa al ministro Juventude e Desporto, secretário de Estado de Comunicação Social, SEA, a me convida a Bolera, comandante geral PNTL, a me convida presidente da autoridade, patrocinador principal, a me convida a Governu, Ermera para Campular, a me convida ao respeito do presidente do CITL. Um, dois, três, pode falar, Vassouri. Convido ao respeito Monteiro.
Convido ao respeito do comandante Tenente Coronel. Me convido ao respeito do comandante PNTL, município de Ermera. Ok, obrigado. É isso. Essa vai fazer. Comandante Unidade Especial, comandante Admin, com respeito a me convida. Comandante UAS, Biram Taca kau tahu kan? Biram Taca kata kau kan? Juga kalah nih. Siapa sakar waki meeting roka, meeting roka kalah nih. Apa? Tem que justo, hein? Labele inclina, Inclina falda. inclina itu malah lihat lah tidak. Nego guardião. Parva. Nico. Labele ini polisi yang jaga mas segurança ya. Polisi makan dulu. Agora polisi tem que jaga mas segurança ya. Segurança ba ali com serviço italiano. Silêncio, desculpa, apa mais kemudian tambah tempo be, ita derita baleting sira. me convida Ricas. Oke, Saya continuação com tambah tempo be. Ó, entra na Vamos próxima. preparar Cira. Ele tá bom, passa. Ok, vai lá, tá bem. Convida Ricas Rotate. Foto Hamutuk. Foto Hamutuk. Minuto dulu. Kami convida Abertura a Ermera do Kita berselim Pak Abu Naimran. Kita berselim Pak Abu Naimran. Kita sedih sudah. Mata então. Kita berselim kembali datang Pak Abu Naimran. Oke, kita berselim. Ya municipio Ermera, famosos municipios del cielo, y que ya todo por la gestión que se llama competición. Solo competición la buena mujer, y la niña, como le tenía juego de la apertura, o PNTL, o la ley. Ahí tampoco se le makasih dari otak.
Itu nih jogo Halau. Tidak lihat di phone itu bocor kata jogador Sirusi o camisola no por Kinor maka us peniteli no usi camisola por muting maka usi relay la Liga FC. No ini dah skor foi uma Abertura do jogo né. Se foi uma tama no skor 6-0. Ya, jadi bola ia parte FC relay la Liga FC né. Mas tá acompanhando. Bola falta. Bola ia ser relay la Liga né. Si nomor camisola são itu no recibo. Ya, então né passa vai jogador o número camisola hat na algo. Bola out. Parte se penitelino.
Dia ke daun hi penalti seperti relay lele yang baik. Penalti seperti relay lele yang baik. Ya, bola usi parte se penitelinha. Ya. Bola continua domina ia relay scena karena bola tangannya sabot itu relay FC. Jam? Ya, bola continua ia relay FC nya. Ya, ada daun bola yang bali a jogador.
Javel. Halo video, halo. Ya, macam ada tahun bola ya, jodoh relay relay. Saya orang tahun tumba ya baliza. Ise peni-peni, se peni-peni.
Yeah. Berbokong. Ano yan? Jadwal sudah menentukan tanggal usi FC Peniteli tim marca gubida banyak guarda ready usi relay la Liga FC ini FC Peniteli akan skor 1-0 usi relay la Liga FC.
Di dalita ati forma ita buat cerita kata datang Husi FC peniteli ma hitang skor 3 menghira tama ia ronde dahulu ni. Dalita ati forma ba hari malu karena cerita kata datang ami Ermera ma itane jaringan ma kondisi unda dunga sabe. Korone fo pengaruh itu amba ia itane layar.
Dan kita tu pun kita bocor kata kita dah mengenai skor CFC penitele tang skor ida no usir lain lain FC tang skor Membru.
Abertura né? Discurso moslai, asa presente relatório moslai. Abertura né? Betul deh, partisi comissão organizadora mai caro, masa kalau preparação nessa tarde dele. Mai ne, abunana mai tu kena carpet. Ladum bem alat cerna pema tu monta. Kampung ni sila pintar kala. Sila be. Jo ohin komisaran horkala sila peng hati informasi mai he paun gigi. Komisaran sila prepara mamaten. Wow. Mana sih? Mana dia? Eko. Hah? Peso. Oh, peso. Jalan peso. Peso.
kan essa curva aí. Bisa. Saya foto, saya no. Oh ini mah lezatnya nih atau lagi na. Ini mau intah bola dia kung merampas. Dia kemarin sudah kalian bertanya before kita buat cerita kata daun visi pakai FC lain safe market ang gol ini skor saya ba unga FC Peniteli. Kalau questi giocatori di udan larang. May bakit yun ka ba ito? Marcata gol udah si equipa FC Halao FC. UNESCO estava 2-1 si equipa FC Peniteli. Si equipa Halao FC marca gol bonito.
Sama dengan itu. Terus dia lah. Ya, buat. Ya, bola mau. Bola punya basically. Ya. Bola penalti. Bola mau sekitar pilih. Nah, boleh. Ini boleh hamba banget sih boleh. Ini mesti bilang agak bisnis ini betul. Nah, pura tahu sekarang. Ya, tidak semua ya Ermera parte ini. Ya, bufi peniteli ya, saya peniteli market am gol ka skor saba 2-2 sisi trelai na leya FC.
Ya, primera parte termina. Dia kira parte se apoiantes de cada clube deve hoje me participa aí. Abertura jogo a Copa Taça membuat kayak alasan anda mau batin ringan keluar dari residu. Dan maka itu siram kita clube rumah me participa muito clube todo mundo residu rua. Tidak maka jogo primeira parte você PNL ou Halao. Dan dia tak misalkan informasi buat cerita ini abertura jogo apa membuat kerala selalu mau batinnya membuat Nono receiving ini kan participação máximo sih dan líder primeiro ministro membuat kerala selalu mau membru Nono Governu constitucional nomos sponsor sila na apoio a Copa dele. Kemudian kita punya dia buka sekolah dan aku ini terus sekarang selanjutnya masih untuk kemudian uji tentang kepada dia ini sama kalau sebenarnya yang kita di Ermera deve acompanhar o canastro Rotativa serviço com a madrugada acompanha o tinha acompanhamento serviço com o trabalho depois agradecemos a cobertura que a Ermera durante o serviço ini sempre ajuda kalau também ajuda serviço a minha agradecemos a cobertura Nomor kalau diagreso na patrocinador sila, deve apoio namin. Nomor tidak perlu diligo agreso lain dia durante nos comando unidad especial durante sempre a única licença sempre tulisnya tahu bodi organiza eventos sila sini. Nomor agresivos bahaya ini partisipantes sila partisipa ia patinnya. How continuar bahaya patrocinador kami sistem TV orçamento kami usi guru kita agresiva minha aonana nebe confiar Miami usi kita posto lalia organiza Rotativa panaba to abo hari nasib no fiar minha transparente organiza outro dia nós orçamento abo começa a foco dia kami organiza itu outro atende bispo primeiro Timor nós serviço na casa do país da independência
mi realiza dong martillo tinggi mas amnya ko la liga agora da pra udang estragana ami parado ila dong martillo Sofia Fariami organiza Fario awalan nakab tinatulog na ini ami kerja transparan tambah kita hari logo yang apa sponsor barang perlatif bersih auto dengan sound ai logo barang yang ucapan itu hilang nah jadi importante masalah sekarang explica kira nebe mak apoio na bane atau na bane sira apoio orçamento nebe mak agora rau kita precisa ou necessidade do ni Bahia Itania Itaú, os patrocinadores top score-nya, depois vai a melhor jogador, nomos melhor guarda-redes, ne usiqueira logo dar uma sina dia masalah do compreendo, desculpa, usi nini será mais ne, vamos asal nanti final, mata-mata final, mas explica detalhe, mas logo sira usi ida por ida sira apoia essa por exemplo ida di Ningliun e apoia $1,000 vai a melhor jogador melhor marcador depois ida Nining falimos ya usi Nini serne nomos $1,000 vai a melhor guarda-redes nomos melhor clube essa best team seria tudo jogo ini fair play ne jogo bonito ne mos se tam prêmio então prêmio preparamos ya $500 jadi basira depois usi terceiro lugar dia, desculpa, estamos na boca que terceiro lugar dia. Desculpa, logo serne o sira buka lista mas desculpa Cleo. Mas o primeiro lugar dia, birne uma pessoa reane para primeiro lugar mana ni para primeiro lugar prepara tambah ami foto proposta neba musu ia 10.000, 8.000, no 7.000. Bebe birne decide primeiro lugar tinanane o pronto atau oferece abon ya aniversário ne o prêmio ba manang nang sila campeão ba tina 2025 nya o $10.000. Depois usi ida Gibson NW Plaza. Ida nene patrocinador ba feminina niang Feto oing labele realiza tambah ida infelizmente campo futebol tenia menos debes. Ora ne ami prepara ba Feto feminina ne oing Gibson NW Plaza ne apoio $5.000 ba campeão feminina niang Feto. Ne se realiza ya campo futsal Membru. Ami utiliza campo futsal Membru mas selao ya maio. April ni April ou maio se realiza ne Feto nya depois usi vale Opek niang ne usi auto parts biasa itu fang kareta sangi fatuhana ne ping auto ne apoi pa mane segundo lugarnya depois si simplaza ne para Feto segundo lugarnya depois ya Auna berarti pun ini mas bagor sina meyangnya tidak ngarang abang ne losa jamba demo sampai ke lugar ba Feto nya logo sini area ba Feto ne ide dia tuh mana mas area ida to melhor jogador karon ide dia tuh nanti se isera ami se explica dia de orçamento ne logo ne para kenapa usi ida por ide orçamento ami entrega para patrocinador sina makara sih e depois final sina direita entrega a boy maioin agora na orçamento ne especial musik dulu sina ne $450 ne yang prepara nanti bisa resolve para Miris, resolve para alis lagi bola fair play, namos resolve para wing transporte sila desloca usi dia mai tohene, depois se 16 finais mas sila desloca usi dili se mai tohos ene, ami se apoio se transporte, apoio tuan, depois osan sene Halao medalha, sila apoio atau entrega dia finalnya, depois Halao camisola sene, se Halao certificado, como disse no website, ami se agora na capa relatório agora foco conhecimento de Tapi ya nanti depois se final ami se cria link ida ami se relatório ni utiliza basida ida por ida ami se cria link ida buat sila click ati kata relatório orçamento apoio ba bona kapne ese mga apoio sa gira ami utiliza basida tudo certo debe telefone ikos ausu ba pulong sila ita dia campo firma ita se joga ya politeknik era pingis estenia promedio se na auto depan depois segundo nya ita se ya 16 finais se mai fale gleno e 4 finais ami se are orçamento se carek suficiente ami se desloca fale ba município na todo estádio na ba se carek orçamento ma
Minus livre, lalu masih continua ya Greno. Amaremos uma distância. Depois semifinal, fixo tengah o final ia município Martuturasi. Ne ia final dia 20 de junho. Depois vai orçamento sira ne memang apoio ele montante usi unit ação chinesa ne grupo da boro ação chinesa. Tahu bener nebe dapat usi comissão nós prepara usi sponsor sira. Orçamento bener ne sira apoio cada 6 meses. Nanti kami se cria tudo link selesai. Depois orçamento ne sudah muito negociação chinesa, orçamento yang tu sira kalau bener nós sira koordinasi, kami acompanha ano salah tahu ini. Orçamento ne sudah Hamutuk 50.000 italda. Mas osang com patrocinador lá já macar. Ia patrocinador se macar. Depois de final se entrega e tete o sira o flyer o era o dia sticker ne entrega e todo hari. Depois kami se cria link da abona cap ne sira link relatório abona cap sia. A minha cara começa a geração phone a minha tudo transparente, agora financeiro, mais transparente, universidade de energia, sira contribuinte de sacrifício, onde promove futebol di tenia município sira, ne ami ofuan ne, o espírito contrário dele estava ami lá uso botira bahia patrocinador bahia, deve e agora nós ficamos agora usi for confiança no sinalia mas agora nós ami la sida uso babota basada Aduh siapa bagai apa dah, lemong harusnya usahamento to kari masa kuliah para apoio proposta sudah sini apa mas apa Ani uso abone confiança, atu uso abone apoitar ami juventude ani precisa de esforço, confiança ne responsabilidade bot para ami atu serviço. Lalu saya bekerja bami ami turah materi dessa cursora, botou tu mai ami, mas ami precisa esforço ansa ami ta experiência juventude foi insar, atu rumos vai ter ni amante futebol zero geração punya kata geração coordenador atau adobe futebol, promover futebol ikut supaya tweet seria. Ai mos ya tu tambah geração bom, acompanha ami di seremoni atividade sila ben lautir, ponusa labe amante se respeito voltare. Sport futebol labe lakong itenia Raido Timor Leste, si continuamos ia progresso de nível será o de gritar. Ami na parte atau contribui a essa dalam abo fufia ami usa abo de confiança importante. Untuk playa, sirau kami siamo ingat unsur tidak lain. Bebe ami usa abo de confiança nya orgulho bot e valor bot dami. Belata, obrigado baik untuk menyiapkan. Kita sih breves palavras, obrigado para presidente da comissão organizadora. Kita sih breves palavras sobre a Romana. Antes né, kita sih música, animação ainda você agora vamos cantar uma artista. Kita bahasa ni mana? Sama conhece logo. Boa tarde a todos! Hello! Ok, tekan Hamutuk música de mais belé. Kalau kalian dia babu nana, bawa yang spesial serhotu. Música de mais facilos. Setiap música ni dapat belé kan Hamutuk belé. Ini Real FC iya kalai. Supporter Real FC iya. Musi Pendeli iya kalai. Oke, hoka sila maluk Ermera wan sira mesa bunyitu bunita det Ermera dia kalai. Hasil kata musika ho fit DJ Dora. So kama undang DJ Dora bela play DJ ne और sila sei ikut tak ho DJ tak sei to bele. Bele kalai. Oke, tekan to hotel musik ho si Shakira. Please. Hotu break bele. Ida pasalin makas kasi hotu na bele. Makas ida hotu. Say. Oke, saya akan kata musik kata dulu bele. You go shoulder, change your patterns. You can say nothing, that's nothing back in the shadows. You're on the forefront, everyone's watching.
Come? Sì. Ah. Media keluar ya.
kita mati. Nabagan mo gihila rasa. Hmm? Ano ka? Itu nandor may hanay. Kaya pwede ready ka na. Tapos masih keren lah. Dek malu sudah lihat atin kami itu bocor kata ada una skor CFC lain ali CEO FC penitiling yang hanesan 2-2. Termita acompanha na parte minha segunda parte né. Ya, Marcia, tingkong dito ba sa kanya segundo parte na si FC Peniteli tamatang bolu daw ni score saiba 3-2. Yang guru buat man. Sira la lea se truca jogador na rio número camisola ruanulo race rua truca ho jogador ho número camisola sano be ho naran
Tamannya kaos. Contribuito. Au si FC peniteli msitu katan jogador rua ho numero camisola sanulu resihat ho numero camisola sanulu oserne gambar
Oh, goal. Batalha de engrandamento. Dali tanto sa ito po sa kada daw na score sa 3-3. Isi relay la lea se foi hatang vai guarda regu usi FC Penitelino.
Replay hari. So, live kita. Jogador itu usia AFC relai dari AFC ini hetang halisa. Apa? Oh, gol. Oh, libre.
Replay. Sorry guys, I'm not gonna replay. Gol. Equipe se marca tan gol da skor saba 4-3 será lá a resultado provisório 4-3 no segundo jogo. Fue de equipa UC FC penitente marca golo a la Cleon la equipa UC revela la FC marca tan golo da un score 4-4. Bisa balik ke kota deh. Hah?
nih. Lea se la popati se peniteli gata marca gol nem tare rame deves mas que ura uma vez jogo continua lá o pois esforço de marcar a cara capo reta muito vitória e a abertura jogo na primeira parte e a copa membuat Kerala sana na mau tinar ingin luar no racing. Jogo remata skor mantém nessa 4-4 esse FC Halao nomor CPNT. Abertura jogo Copa membuat Kerala sana mau bahkan ring luar Romelu resmi. Di peniteli FC marca tanggol udah skor di skor sama 5-4 usir Halao.
Relay FC ameaça boa aí a equipa FC Penitentiária. Jadi kita ambil informasi di tengah terkait dengan skor. Bola sila usi ekipa FC Relay hatamatang gol udah Bahia guarda ini usi FC Penitentiária oleh skor sampai 5-4 usi Penitentiária. Kita hari kata apa yang Abertura datang di jogo rame terus. Ni usi klub ruang ini asal rumah makasa klub Relay FC kontra FC Penitentiária. Pois forse ne vemos Relay FC Juni nomor si consegue tudo resultado no dia terus. Sudah tahu Relay FC hanya skor 5 FC Penitentiária hanya skor 4. Finalmente informasi que a voce kata mas que udah buat oleh jogador ser continua esforço de característica vitória ya Abertura para membuat que era la semana de mau ya final de gol con la semana. Ya bola falta. Ausi a equipa FC Penitentiária se marca o jogador número camisola todo maxim se chuta a bola falta. Também estava acompanhando muito aqui.
cabeça sai bola langsung tuh dia abertura Copa membuat keralan sana na mau tinha di luar no resi di mana ini saya Victoria jahat vai etapa firmai maka usia ada lele FC lebih mah heta skor 5-4 usia FC penitente tama na mai etapa kompannya na pati informação foi de equipa penitente de lá Primeiro-Ministro langsung congratula a equipa penitenciária. De forma muito boa cercada com a equipa da FC a equipa FC penitente e a Abertura sobre a Copa Mambot que era a semana principal e na Rio no Estadium. Participa a Abertura Copa Membru que era a semana de semana aí tinha primeiro-ministro lançou fila para levar a capital dele. Malu sering nama informação ini kau sudah ambil lah tapi tak boleh cerah Halao no vai magno. Saya pilih hikas bam ni studio televisão Timor Pos ia bibora dulu.